لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله kanga bakitwafunye obwatuse mulirano waife yafiirwa mulamu we yataawe emotoka yakoba abataka banine bagibalire emotoka yabwerere so abantu bamana bani babere babitirivu bajja mu kuziika motoka yabaire nga bayidwiza ino so mukwira bajja kutuuka kumpi ne waka emotoka yagwa mu driver yanwire ni kumwenge gwabaire mungi yamulemerera yakubaga emotoka ekigo yayita abantu abasinga mungi bafiire nga oli kubona mbera ya maziga kiyongobero miranga myerere eno ku kyalo kye Kakuno mu igomba erya Imaniro mu lise Mayuge nga ku kyalo eno eri abalizi bambi ababere nga bava okwerekera ku munayibwe mu bitundu ebyemagamaga nga bali ku motoka nga bali kwira ku kyalo eno emotoka yalemereirwe mugoba waayo yagwa yefuula era nga ababaireko abasoba enkaga bafune ebisago ebyamaani era nga sofa abantu 5 bakakasibwa nga bafiire era nga ekiri ku kyalo kuno abataka begabyemu nga bali kujja maiso n'enteekateekedde okubona nga bawerekera abo abafiire. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah batukobeire nti driver yabeire nga ali kuvuga nga avugisa kimamya ate nga atebeza okuba nga yabeire nga ataireko omwenge era nga waira biri bityo eyo n'ensonga eyindi oba oli awo abataka yabatayi kubusanga maiso omukyalo ne yafiire yali nga aba mu bitundu ebyemagamaga wabula olwokuba nti yali n'ebizibu ebye ng'omuntu yavaayo emagamaga yaido wa muganda we mu bufumbo mu bitundu eby'Ekakuno era nga yabaire awangayira bambi era nga tukitegeireko nti ng'ali eno yeyasenga mbu yakola ekiramu yakoba mulamu we ati wenfanga timundizangayo magamaga bambi munziikanga ku Kakuno wabula oluvannyuma olw'omukyalo ono okufa abantu be bagemye omulambo gwe bagwizaayo ku kyalo ky'emagamaga oba oli awo yeyabalobera nga tutwidde ensonga lwaki yabalobera era nga abataka batandise okutya nti oba oli awo kino kyandibanga omugenzi eno yandibe nga yali nga timusanufu olwakino ekyakolebwa. So abantu bamana bani babere babitirivu bajja mu kuziika motoka yabaire nga bayidwiza ino so mukwira bajja kutuuka kumpi ne waka emotoka yagwa mu driver yanwire ni kumwenge gwabaire mungi yamulemerera yakubaga emotoka ekigo yayita abantu abasinga mungi bafiire so no waifwe yakoseibwa yakubya omutwe wansi omusayi gwayika gwabaire mutono n'obwongo buboneka bwakoseibwa timulala bangi ni muganda wange mu family mukulu wange Magidu yena yakoseibwa yameneka omukono ne mbavu dameneka so yalida aliganga bamuganike yena embera dali mutinungi safa ku kyala abafiire bali ku kyala abafiire besayina kwa kabako abantu bali 5 abafiire mirambo so era bangi tusubira abandi nga bajja kufa bakeyongera so tubere ku muidwaliro embera bali mungati nungi fe twatulayo wifona afiire twamuiza waka so obuzibu bwafiire omuntu ali kwebuuza obuzibu tutwidde bwaviire emotoka eno eriko obuzibu ki tulemerwa nekyokukola kunwa mwenge gubanwire nga dereva yabeera anwire driver yabeere mbwanwire omwenge mungi mulirano wa family eno yabaire n'okufiirwa kwa mulamu we bajja okugerekera emagamaga bavaayo baira babaire bali kumpi okutuuka kumpi ni gakaze bavuira motoka yalemera driver yagikubira abantu bafa bangi bafiirire abantu nga bano kuncho kuno mu family yeneno Muhammad Tulunta yena yakola ki yafa ng'okufa kuva ndowooza ku driver kuvugisa kimama ebyo nebyazibu byatugwire ku mutala guno nga Mbale Kisoko Namogi Kakuno enkobeere nti mbeera ya kikangabwa mbeera ya kinogogo
maziga merere eno ku kyalo kye Kakono abantu 5 bafiire era nga emirambo egindi giri mu maka bali kujja maiso n'enteekateeka abenga okubona nga babaziika. Tukitegeire ku nti mubafiire n'omuli Igulu Ibula abaire mutaka wa ku kyalo kuno mwaba muno Onyango Asuman eriyo Chiria Patrick Ntulunta Muhammad era nga ono ni mwene wano nowe tuli kwogerera waba ono omukyala yetegeere ku erya Edisa oba Bayisi era nga bona ba ku kyalo ekye Kakono. Omukyalo oyo yafiire ku kyalo kuno abaire aliku ngali wa muganda we era eno emotoka yalesa akabenje yabaire nga yamulamu we kati oyo yafiire bakoba batyama abo ku kyalo ati tujazika magamaga ati era entambula eriwo yabwerere buli asobola aida akole ki anine abandi badema ati ife titwida kujja kwewanika kuki ku motoka eyo nga mwene maka mwene motoka yako abantu ati ntairemu amafuta munine emotoka mukole ki mujje abantu byabwerere abantu batumira ki emotoka batwala omulambo gwabairemu batuke magamaga bamala okuziika baweta mukuira batuka mu lawunda y'emayuge mbu omulenzi yayongeza omuliro gwabitirira driver alinga avugisamu ku ekimama ate yabeera ateire ku ekyo akabapi nakaki omwenge walagi yabeera anwaire nsuubira buti waterera oluguudo engere balulimamu kwikirira emotoka yamulemye control mukibali nga ikirira aventinda ikirira Kakono mbu yakuba akasozi ako kahampu kalimu ku akabale wagati yawo yamulemerera yatuuma yefuula yagalamirira abantu yabange koze ki bafundike tate no ekoyo kubanga yabere ku abantu nga bameka abalizi ekitono tyaba abazaye nga bawere nkaaga ababeire ku okay so tukobere wemalo kugwembera yabeire etya embeera yabeire mbino abantu beidye nga obuyambi bw'amaani abamapiki twasomba ku abantu ayi nga tibali kuwa twayenda okutoola ku mukyala piki yagwire kwa yasoose okufa nga etitusobola na kubeeda mukazi oyo kumutoola ku nga emotoka emulambeire ku abantu akabaida twabeeda motoka eyo nga titulisobola kugimutoola ku paka we yafiire nga emulambeire ku abantu basigala nga bakeida ambulance daida okuyamba abampiki batwala eddwaliro ery'emayuge ery'eidula batwala ku Embale ambulance daida abandi babatwala Idinda Nakavule abandi bali Mayuge so nembeera yetulimu era ekyalo kino kibe kyenda ni government yeide ekiyambeku abantu bafiire ku kyalo kino kiringa ekiri gyosigala obwerere kuba n'abantu bembweine ku mwidwaliro bona nasuze Nakavule mvuire Nakavule nava ku muzeyi ng'embeera mbi bakubeisi muganda wange ngali Idinda twalumuka Idinda tubeye twankatuuka tuti muganda wange tamoze kuna liso takoze ekiwemu againe wabeire dibeire dakika nga 2 ya twaje twayogera ku n'abasawo kwife bana omuntu ono embeera yali mu ngambi mukoze mutya mutuyambye mutya batukobye ati mulindemu tubeye tukali awo muganda waife yawamu twabeeda omuntu oyo twakoba saawe eno tuzya kyakukola baba benda mutwala mu mukyale mule twadema kwife be twaleeta pikipiki twamutaaku twamutuusa wakano saano wetuli okay tuulire koko ati omukyala ebajira okuziika yafiire ati yali yalama ati bamuziikanga ku Kakono kuno tibamuyizanga yo magamaga era abantu bali kulowooza ati oba oli awo yabeere tiimusanufu bino byabyona nti osobola kubanga byabeere mu mukono gwe ng'ekyalo mwabiwulirako ati yalama ati tibamuyizanga emagamaga bamuziika kuno ku kyalo kuno ebigambo ebyo twabiwulire era akabenje kano kamaze okubaawo abataka we baidyenga bakobya ati omukazi ono yalama etayenda kumutwala eyo bona wajire n'abantu ati yakoba ati bamuziikanga ne wa mulamu we ati ayi mulamu we yademye ati bona waitiisa abantu era ebigambo ebyo byabeire weino n'isa ino bikaliwo mu bantu okay
bana abantu abafiire omulundi mulala ku kyalo ngaimwe abataka kibakosesa kitya kitukosisa ino era enaku y'amaanyi era buli olinga ku mutaka oli mubona nsubira embeera yalimu ate wano tuli wano aye enumba ediri kwetaida nsambo ndala buli wantu era twegabyegabyemu abandi bali era abandi bali eno buli wantu tuliwulanga buli ati olakoze ekyafiire balese kale twabanga ekyalo kyona butisaawo eno tuli mu nnaku y'amaanyi era tube tusaba gavumenti eide tuyambe ku buyambe ku kyalo kuno etugemeremu ku omukono ku bantu baife kuba abandi tukalina madwaliro tukaidandaba ate bano bali kutukatwala eteeka abandi bakaliyo ate family yene kufuirwa muntu kale ona kulwalero ng'ekyalo bali kuziika abantu bameka olwalero tuliziika abantu kuba abandi tujja baziika eido lero no tuliziika abantu 3 mazzi gamiranga buli wotuka ku kyalo kuno bayagana nti edendawulo nga bambi bali kukungubaga abandi bali kubaziika abasiraamu abali basiraamu baida kubaziika enaku edindi omwami ono neyabaire omukwa ababaye bali kuyamba kuku okulumusa kuku ababafunye ebisago madwaliro uwatukire embeera yabaire etya embeera gye natuukiremu yabaire embeera mbino nabaire ntiisa abasenga emotoka ekabala ng'ekaba efundike kuba gatusenga bamazo nagira okutoka emotoka eyo ng'eba efundikeku ng'abandi ebalambeire kwegya emitalimbwa egya wangulu kuba motoka yeno okugwa nze yambeire ng'embeeri nga ntiisa abasaabaze ndija iganga natuukaawo nayemera nabona nga okunolwa kaamaani n'okulyawo twamala awo akaseera ye twebuuza gavumenti eno motoka debata ku madwaliro amanene liyamba kingeeda ambulensi kuba nze ali kwogera nimwe envuga boda natuusaawo nze yabeire nga ambulensi ku piki navuga akaseera kenasombeiremu abantu abasoba 10 nga bafunye ebisaga nga ambulensi ekaali kwida begabaire nga oli kutwalanga madwaliro babaire bakosayibwa batya abantu abandi babaire bakutwika ebigere abandi nga emitwe gyatiike twavuga nga nakanga banange nti bana abandi tulitwala mirambo tugituuke nasigala nga omuntu bwasiga nga ali muko akali kubanga oguma wakoba oti kankoleki kantwale bana abafiirire nga bwawo obutasumbukana gavumenti titwide buzibu bwene n'omufu okumutwala obutwala obw'omwidwaliro okumusaba basaba sente webuuza ddaaki buti bana abandi abafiirenga twabaterenga ku piki twabeizeeweibwe bana abalimu kwakobolamu twabatwalanga mu madwaliro twatangaawo kale sodeni niwe nkobera nti gavumenti etuyambe nze mwena abange babeiremu nga 2 baganda bange bakutwika ebigere twagira okuja amadwaliro amanene ngezira abali bayamba twaja kunga mugana ga private amadwaliro bayitusabanga $5,000,000 twaka tuti wano omuna kutuziza kyako atubeizeeka tubone wetunakola ki wetunatandikira era tuli wano okunowa kwene kwa amaani tuziza kuwe tulitandikira so tulisaba gavumenti aide etuyambeku omukwifa abasigairewo okwomu aide ebeku nibwe tuyamba tubisiza bubino era tulina okunolwa kwa amaani ku kyalo kuno tusaba gavumenti etugemere aide etuyambeku etugeku obuyambi okuziika banaifwe okuyidandaba abakoseibwa okubonabona obuzibu tulina tuli kusaba gavumenti aide etuyambe etugemere ku kizibu kino mu kikangabwa kino kyetwafuniye nanize kisambira zendi bakuba kansala ku kyali kwirako kikangabwa kyamaani no ku kyalo ky'Embale babeera na olw'eggulu bafuna akabende embaloka yabeera eva mu kwolekera naddala embagamaga n'abataka bekola ekyalo kino eky'Embale yafuna akisidenti so saawa eno banange kino obulaguli bw'ekiwaya twagira okufundika getufulirirwa abantu baife kamaala netwongole baketuvumirirwa naddala badereva b'ebidduka tulolubangake okutambula n'abantu abangi nibo gemerera obulamu bwe osobola bakale tufangayo eri abantu bano olw'ensonga nti bwawulira ebibayireyo nti basubagainemu okubeezaganyamu ebigambo so nga dereva olina okukuuma ki obuntu bulamu naye niife abantu tulina otutambulira ku bidduka tulina okwongera bake twekuumanga obuteezagana na dereva abakagemerera obulamu bwaife mu kaseera ako ebigambo ne bwakagalinga ekitali tambula bukalamu tugezeeko okuba kutukola ki twekuuma tulemere buti ekikangabwanga kino ekibairewo kitukubye ununu abaana kamala abafuusi bamulekwa abandi bameneikemeneike amagulu ne banyamu ndikwenda kutuusa okugumya famire imwe mugume katonda yamana olunaku luno nga ife tukaali kulumana okufa iteeka
weewaawo buli omu bayibuli yaloba okutumanisa ni Katonda olifwali olifaki nani ali kuziika ebyo Katonda yabyesigaliza aye twena tuli bakufa nenda kubakumya nti luno n'olumbe Katonda lwe yategekera omukaire waife basebo abaidi abambaire ekyambalo ekyabalizi mwena abali wano nga we mwambaire ekyambalo ekyabalizi Katonda abawe kyemusinga kwenda baba nzira bingi byakwogera kubanga meseje eri wano yakugumya famire ate yakukubagiza ate na yakutukumya twena nengira bano nabaire okuba nti mufulireyo nga tufutuse mukikanga kino mwabanga mwidde okwiruukirira mwebale ino mwebalire irala kuba kino kyagwira ngonzira mutwayiza kusuubira ati abantu bakukitundu kirala kino bona bajja kufa mu biseera n'ebirala bino oziikegale edi oziikegale ojo oziikegale ti kyangu aye tusabe Katonda atugumye mu mbeera eno gyali tubisaamu niba naife tusabe Katonda abawa ekyomula ekyomirembe ebyabasobaku Mukama Katonda abibasonire tulina kusaasira famire tubakobe nti Katonda abagumye kubanga ekyo kiidye ate nga buli kitonde ku nsi kirina okutuuka ku mbeera eno ate kituukanga ku ssaawa ddona ne kubonanga oba tayinika alikituukako aye nga buli kitonde kirina okukola ki kirina okukituukako soka tusabe Katonda ayongere atugumye banaife Mukama abawumuze bulungi sebo pasita tweyanziza okuba nga mutuwaire ebiseera bino abantu mulikolisa bitandalya mbisa oli malaya wakoba otiyita Katonda oli mulogo wakoba otiyita Katonda aye obusungu bwa Katonda bubwa mwigulu lwabantu botatya Katonda kuba Katonda yakumemako batoyenda wajja wayenda wakoba oti omuti wakoba omuntu wakoba otize ndogera mazima kitya muntu yera ina atya Katonda aye ng'oli mulogo kitya muntu yera ina yetya Katonda oli nitalasimu aye obusungu bwa Katonda bubiri kukuba mwigulu kwaba abatatyani Katonda abayitiza amasabo mami wagajyamu abayitiza edogoyi abayitiza okunywa kubi wajyamu abayitiza okusolonza abakazi kibi wabasoloza bano abakazi abayitiza okwikyusa abasata kibi wabasiuka obusungu bwa Katonda buvaayo dokita akomye endogere mazima mereno tuwampa atabika ati omuntu ono amaze enviri ku mutwe nga kyayogera kiboneka kirikulegerekeza obusungu bwa Katonda bubikulikwa okuva mwigulu kuliwo obutatya Katonda n'ensi eri abantu bali kutya Katonda olwaleero lingirira mama baba abantu bali kutya Katonda oyagana amakomera balinko bakugandala bagongezi era litwala abantu 12 bakomera lulimu lukulu balikwedagagaseya aye nga buli muntu yefuula eyamana Katonda yayatula n'ensi alaba amubuuza ati gwengaine sane n'ebikola bye yaguma yakuba tebyonana bikoze eki era ndakumwikiranga okagulira nga Mukama Katonda n'okwezwa eigulu lyakuba kitufunyeowaife olwalekeyote eigulu kyera ali kusuubiramu nibaibuli kyekuba nti omuntu kaba mu Kristo Yesu kyakwabeera ekitonde ekijja ng'ebyenyuma bikoze bitya ng'eyali malaya eyali agunwa takali agunwa eyali omwingi takali bwezi eyali omusamize ate kuga kwamugaira musimbu kuna mwenge eyayogera negeresa n'ebikolwa bamwagana mu ikyuki ne bakaabaini bano abasajja abakyusa bakazi wamananga oti bajaja ekyusa basaabazi obwo obutatya Katonda kuba Katonda yemerera yakwatokola ki dokita antumirizebese mazima nze niyo munateesige mu maiso ng'abakobera kuba nkola kikobera abantu abo nane n'abawuyambo ki kubanga obusungu bwa Katonda aye wayagana buli muntu Katonda omusaasizi Katonda omusaasizi n'abyakola yateera omusaasizi kuba yateerago nti bwogemagana twogereko n'omwogezi wa poliisi atwala ekitundu kya Busoga East nga n'omulindi ni disitulikiti ey'Emayuge omwami Kasada Michael yakakasa bino era yakati poliisi etandise okubuuliriza okuzuula kyene kyekyavuire ku akabenje kano.